Om Swastiastu. Postan titiange lumayan amarini titiang saking kelas roras MIPA kalih nomor absen 23. Dinani mangkin titiang jagi latarang indik cerpen sane titiang karyanin sane mewaste lepetan. Ring pengawet jani nyeritayang tokoh aku utawi Gede Purna sane jagi kepada mang oleh jero boleh. Nah, jero boleh punika inggih punika rentenir. Sane nak lakar nagih hutang tekenin keluargane I Gede Parna. Jero boleh punika sampun ngembademang memelan bapane di Gede Purna. Laut Gede Purna melaib tur mengkep di selagan direpane. Lantas ia ningah ada anak teke. Laut ia nyidemang peninggalane. Nah, selanturipun I Gede Purna wenten ring awane sane petang dadat. Ia takut kenawang nika tongos apa. Ring rike titiang ngambarang keadaan wanane secara jelas. Contohnya nih punyan kayu mejejer, liu ada punyan buah-buahan, miwas sane lianan. Nika mawinang apange pembaca punika nyidayang membayangkan apa isin wana punika. Nah, selanturipun ring drike wadukne Gede Purna sampun kreyok nandang bahsang seduk. Ia nyingak ring sekeliling lan nepukin punyan biu sane nasak. Laut ia ngalap biune punika. Sakewala disubane ia ngajeng biune entu laut teke anak muani sane ngai Gede Purna tengkejut. Ia mewaste putu gente. Laut putu gente ceritayang kehidupane Gede Purna. Nah, laut nih putu gente punika anak sugih. Laut ia ngelah utang tekenin anak sugih ane madan jero bagus. Jero bagus punika jagi nagih utangnyane ring keluargane putu gente. Nah, membelah bapane putu gente sampun kesandra utawi kematiang oleh I jero bagus. Nejani putu gente mekite nyelametang memelan bapane. Ninga tuturne putu gente, Gede Purna ngerasa pedalem tekeni putu gente. Laut ia ajak kedua ke gubukne putu gente anggo nyusun rencana. Nah, putu gente sanetan medue napi ngale cukup-cukupan anggone ngajeng utawi makan sehari-hari. Ditu Gede Purna milu marengin putu gente ngalih cukup-cukupan anggo ngajeng. Nah, sambil ngalih cukup-cukupan I Gede Purna lan I putu gente ngalih tieng buluh. Lakar anggone tombak anggon ngelawan I jero bagus. Nah, disebane semangan putu gente lan Gede Purna laut ke umahne jero bagus. Ring drike ia nepukin memi lan bapane kaiket aji tali lan jangan di gudang I jero bagus. Laut I putu gente lan Gede Purna nyelamatang memi lan bapane putu gente. Disubane selamat memi lan bapane putu gente nunden I putu gente melaib apange tusing kepademang oleh I jero bagus. Nanging putu gente lan Gede Purna tetep kekeh lan sing nengahang memi lan bapane. Naga teke I jero bagus ngajak anak buahnyane. Laut putu gente lan Gede Purna masiat tekening anak buahnya jero bagus lan jero bagus. Itu wantah pertempuran sengit. I Gede Purna lakar ngematiang I jero bagus. Nanging
anak buahnya Juru Bagus wenten pistol lan tombak sani ngranayang I gede purna lan I putu gente punike nah rikala perang I gede purna sani tanyinga di durine wenten anak buah Juru Bagus sani jadi medil I gede purna nanging keselamatan oleh I putu gente. Laut putu gente kesakitan ngemasin padam. Dene I putu gente padam. Putu gente nitip pesan apange I gede purna ngematiang utawi ngemademang I Juru Bagus. Laut I gede purna ngalih I Juru Bagus. Lan di sisin tugade I gede purna ngematiang I Juru Bagus. Nah, siasat neng ngematiang yang punike ia mancing I Juru Bagus ke hulu sungai. Nah, di subane neken ia mengungkap ring semak-semake uling duri ia nancebang tombak sane sampun tajem ring tundune I Juru Bagus. Tepat ring jantung ipun. Laut I Juru Bagus padam. Isubane punike gede purna sane tanyinga kije-kije laut ketebak oleh tombak anak buahnya Juru Bagus. Ia ngedebang peninggalane. Nah, di subane muka peninggalane ia sampun ada ring kasernyane. Lan memene nunden ia masugi utawi kaya lakar ke sekolah. Nah, ring jalan punike ia ngajak sawitrane nyeritayang ipiane sanjil nanging ia tusing percaya entong ngipi asane ia merasa seken utawi nyata ipiane itu nanging sawitranyane mang tatapan aneh terserem. Laut gede purna mekipakan ke samping kanan tepukina anak gede badeng tur nembak iya lebih mau berarakan. Inggih wanta asa punike cerpen sani kekaryaning tiang indek kelemahan ring cerpen puniki benten angga ungguhin bahasa sane kaanggen anu campur tekening bahasa sehari-hari. Indek kelebihan ring cerpen puniki alurnyane titiang ngainang sane ten terduga punike. Ter cerpen puniki nyidayang ngae pembacane emosi utawi keteg-keteg inggih wanta asa punike bedah cerpen sani jadi karyaning titiang ining wenten salah kata utawi salah kalimat titiang lunas ampuru. Om Santi 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 Om.